Aye, namamkela ka Botanic channel ma amkela mna Peace of the Nation kudlaka shaka. Loko mngeza msubscriber nikomela msubscriber. Nangona mngesubscriber namkhensa. So namhla ndimtisela interview leyi yingaba kona aka GCR FM ya President Ben Mayengani. So loko mngeza msubscriber once again nikomela msubscriber yaleyo. President Ben Mayengani mranga phanda. Namtondolova mina ntshilolo. Minjani? Ipukile nakushota bayingisela bajisa. Abangale kupfumeleni kahle bayingisela ba GCR FM loko nuku hayi khona man. Eka misho wa siku ra namhla kana ngona ko bibisa de taba hi ri na mranga phanda. The President Ben Mayengani, the one and the only. Yes. So bo mranga phanda ta vulavula na vana va yena. Vana va Ben Mayengani mranga phanda ikona yenda swo swa nga duma hi swona swa lembe na lembe. President Mayengani wa vulavula. Loko ri ku na munhu ku ri ro sungula President Mayengani amitwa mi vulavula anga ku President Ben Mayengani emani. President Mayengani mranga phanda un'winyi wa Ghana. President Mayengani wa vulavula. All right guy, President Mayengani hangutwa vele wa vulavula ka GCR FM 106.0 Mayengani FM. Ayi languseni President Ben Mayengani languse kahle ka album ya n'wina leyi ntshwa mi nga yi thwabile mi ku i Vana Va Nhova. Yes. Hikwalaho ka yini President Mayengani album leyi mi yithwa ku mi ku i Vana Va Nhova ku humelela yini la ka Vana Va Nhova? Vana Va Nhova masitoko sweswi ya ka makhisimusi ku ta va ku ri na mikisikisi i nkarhi wo tsaka wo hlangana na maxaka na vanghana na lava hi nga ku nga khale hi gcinaneni se hi ta va hi ri Vana Va Nhova hi ta va hi nga va tleli makaya loko hi ka hi kongoma ka yona minkarhi ya khisimusi. President Mayengani wa vulavula. Ya ngutwa President Mayengani wa vulavula yi humerile album leyi? Album yi hume tolo na vusiku. Tolo na vusiku. Oh, okay. Yes. Ni byele nani ku album ya n'wina mi yi tirhe na vo mani? Album ni tirhe na Hlavu the Gupta, ni tirha na Prince Rangani na Dr. Joe Shirman. Oh, okay. The Gupta utirhi track 10 ari number 12 14 na track number 1. Hlavu the Gupta try tirha na Prince na Joe taka machayela all ntira na esingutsho wala ka ndambo wa Zumeri wa kufika la ka music industry la ka risimu ra Nhlawulo inana records ni ntira na Sisivuyelwa ni tirha na Jambatani. All right. Okay. So ni byele na album ya n'wina yi le ku tirheni njhani in terms of the sales? Album ya President Mayengani swa ti-downloads ti tona ti famba ku mahlweni. Sweswi leyi vulavulaka album ya President Mayengani le ka na byela yena ni ka iTunes streamer ya Spotify YouTube album ya President ya kumeka ka ti-downloads. Technology ti nyike matimba masiku lama mara ile loko ni cheka all right. President mranga phanda ya ingakuba ilahlekela nyani site ra network ya President. Yeah. Yo bana siphico nyana xa network nyana man. Ya network. All right. Ayi langutseni ni vona album leyi ya n'wina ya Vana Va Nhova President yi ri na ti-track to ringana 14 hikwalaho ka yini eka lembe ra 2023 mi decide ku album leyi fanele yi va na 14 tracks i ncini hlohlotelo wa kona leswi swi nga ndla ku muku hayi khona man album leyi wa swantswa yi va na 10 munhu wa tinsimu i page mani le i page 14 ya page 14 yi va na 14 President Mayengani wa vulavula. Page 13 a yi ri na 13. Maybe swo sungula sweswi ya mahlweni. All right, Ben Mayengani the President isasho ka Big Zero GCR FM vulavula kahle na mranga phanda the President Ben Mayengani nanguse kahle vele ka album ya bona leyi ntshwa ka tinsimu leti nga huma President Mayengani hi ri risimu leri mbona nga ku le kusuwani ngopfu na mbili ya n'wina man ri vulavula ngopfu na mbili ya n'wina man risimu leri vulavula ku na mbili ya mina i rin'we ntsena ka album vutomi i xikatamana ni nge vuli ku i hit track mara i risimu leri vulavulaka na mbili ya mina ri vulavulaka na moya wa mina loko ri vulavula na mina n'winyi wa rona na mina swi twisisa ku vutomi i yini vutomi
a byi twisiseki byona ende hi nge byi twisisi hinkwerhu hi ku ma swi vona la misaveni ku gandzeriwa Xikwembu hi gandzela na vanhu phela loko mi themendela beni mi ku beni xiblind xi na mali i ku ni dzunisa i dzunisa Xikwembu hi dzunisa na vanhu so Jehova i rile swona ma swi vona ni ya mahlweni na ku xaniseka ni xaniseka hi ku hlupheka financially hi ku lava mintirho se ni ya mahlweni na ku xaniseka. Hello President wa vulavula na van'wana kwala ende na ha ri ku vulavuleni na mitwa okay tanihileswi a na ha hlamuseta ku vutomi hi ndlela leyi byi nga twisiseki hi ka wona i ku Yesu u hi rhwalele xihambano mara haya mahlweni hi rilela ku kuma mintirho hi rilela ku humelela hi le ku xanisekeni mara vutomi lebyi ho ya hi gonya mara Yesu u rhwale ku xaniseka ka hina u rhwale xihambano laha ni nge vutomi xi katamani vutomi swa misava swi na vinyi va swona. President Mayengani wa vulavula so kahle ku humelela yini, what's happening ka to that song kahle that the source of the song aka risimu leriya sesi ku mavona ya xava xinefu hi phahla mara a hi tikumi tinhlamulo that's why se no fika laha ka xiyimo xa ku loko va nga swi lavi yo mikwembu ya mhani na mikwembu ya bava a va tshiki ni ta vona pulani ku ni karhele ku pfuka ni ya xipaza ni ya xava xinefu sweswo ndzi nga ku mena u zaha xinefu. President Mayengani wa vulavula a hi languseni President Mayengani n'wi twa kha vulavula ka GCR FM. Album ya n'wina yi kumeka kwini? Album ya mina ya kumeka aka ti-download masitoko masinga ku tirha technology tanihileswi ku na vaseketeri lava va nga hi kombela ku va lava ti-CD ta vona ti ta va ti kumeka a va cheki Facebook page ya mina in 2 hours ta va hi va byela ku ti kumeka kwihi ne le kwini mara majority sweswi vanhu va famba ti-download ya President Mayengani wa vulavula. All right, so hi kombela ku ri mi nyika marito ya n'wina yo hetelela to the new coming artist. Come again? Hi kombela ku mi nyika the last words ka swiyimbeleri leswi swi nga le ku teni like hi ngo vulavula hi vantshwa kumbe any yes xivutiso xa kahle sesikhesani xivutiso lexi a ndzi tshama ni xivutisiwa na muhaxi na wun'we since ni dumini from 2011 ni sungula ku vutisiwa xivutiso xa hindlela yaleyo mina loko ni sungula ku duma wun'wanyana wa ti-advisor ta mina ku ve penipeni i tshama a ni byela ku heja i dumini hi ti 1 ta September 2011 a ku ri na festival ya nduma van'wana a Giant Stadium a ku u ya yima xivoneni u ti languta u ti tova u tivisa ku we mani a ku loko fame ya wena yi nga ku endleli mali swi useless ku va i dumini fame ya wena yi nga ku endleli mali se tinqambi letintshwa mi nga tsakisi hi ku cinela vantwana mi nga tsakisi hi ku mi ya cinela 2000 mi nga tsakisi ku na loko yi kumini yona 5000 yaleyo u yi dya hinkwayo a ni fonele xiyimbeleri xin'wanyana xa nduma nge vulavuli ku n'wi protecta hikuva ni n'wi fonele hikuva ni n'wi rhandza ni n'wi advise ni ku vona u dumile munhu un'wana na un'wana yi la ku famba na wena munhu un'wana na un'wana yi la ku hanya na wena ku ri pfuka nampundzu tshama kaya va ta ku teka kaya hi movha wa vona hi petroli ya voho va jikajika na wena va ku xavela na byala u nga teki mali leyi ya wena vuqambi u xava byala career ya wena a yi guarantee. Ni tlhela ni n'wi nyika xikombiso xa ku loko o veka 3000 aka tigigi ta 20 i ta va ri na 60000 December leyi ntsena a nga kota ku ti xavela movha se na n'wana van'wana tinqambi mi nga ni yingisela loko mo kota ku event yin'wana na yin'wanyana at least munhu a veka 1000 hambi a nga yi veki ka yena a yi kumi kumbe ka va mhani or vakokwana or vamalume or manager leyi nga na direction ku ni la ku veka mali yo ringana 1000 aka event ya mina yin'wana loko lembe ri ya hela munhu yaloyi ta kota ku ti xavela movha hikuva a swi nandzihi ku va u dumini ku famba hi milenge u dumini wa ni proud ngopfu mo ni nyika example va hlayini lava nga endlaka swa kahle loko no vulavula hi Hlavu the Gupta va nga ta ku tirha na yena mo ni nyika example JJ Mfundisi
DJ Mfundisi u ake yindlu fame ya ye yi n'wi tirherile nkarhi lowu a dominate swi n'wi tirherile u endla xa kahle lexi hi kota ku xi vona lexi na lava va n'wi seketela va nga proud hi xona se tinqambi letintshwa mi nga tsakisi ku yimbelela music mi yimbelela vantwana swilo leswi a hi yimbeleleni mali hi kuma mali ta kota ku tihanyisa na ku hi va na xo xikomba mundzuku ku hi endle yini president Mayengani wa vulavula na vaseketeri va mina vaseketeri va GCR ni mi rhandza ngopfu President Mayengani kha hi songa mi nga mi byali na swi tiva leswaku minkarhini ya ku tala loko mi humesa ti-album mi va mi kha mi dedicate ka munhu wo karhi ka album yin'wana na yin'wana album leyiwa mi yi kongomise ngopfu ka mani ya ni dedicate ka boti wa mina Masonyana Brian Baloyi a ri close ngopfu na mbilu ya mina u love hi January lembe reri i boti loyi ni nandza ku yena so u ya hundza misaveni kwaloku ka mavabyi ya ti-kidney fail so mara leswi ni nga xi vulaka ku moya wa ku a wu tele ku rhula ta tshama a ri mbilu ya mina president Mayengani wa vulavula. Alright, khensa swinene president Mayengani va mi twini mi kha mi vulavula ka GCR FM rito ra rixaka man hi khensa swinene nkarhi wa n'wina man ni khensile ni vonini na laha ti-interview letiya mi sungule mina mi ni veka ka number 1 komba ni ri henhla laha ni ri ka number 2 a mi fanekele mi veke laha ka number 2 hi ku nga ku sesisandlene a xi va vona lomu ya ka top 100 na vona streaming music wa vona hinkwavo mi va mi support ti-artist ta ka hina hinkwato va support hinkwavo va nida support ya n'wina president Mayengani wa vulavula loko a ha vulavula hi n'wi humesa hi ra mani president Mayengani tsutsumela ka nhlokomhaka ta mahungu hi humesa hi risimu rini hi mina Mtondolo Vana Khalanga yes vana va Benny Mayengani khensile hlayisekani vana siku ra kahle danko alright iswa swo ka mixer wa GCR FM a hi burisana kahle na xiyimbeleli xa vunanga bya Xitsonga the one and the only president